Skul Shekinah Academy. Kum kerja nak Pynkhuid ya kami merang bat ikilanti kisengkin bat kumjuru ban hikai ya kibri kumno ban lekhuid ya ki saudong sokon bat kumjuru ikilanti kisengkin haka hendu tarik mata ubnai kala penlong ya ka cleaning drive lani ka jing Pynkhuid ya ka Surok nadu lat Smit Haduh Smit. Haka ni ka jing Pynkhuid ya ka Surok le shemata daki Nonghikai bat kumjuru ki Khynnah Skul jongani ka Skul. Khynnah Skul kilami punya Pynkhuid ya sentel jongani ka Surok man khari kinyut kinyer bat kejabok kejaban. Tat aru kebentar kabajan bat kaplau jong kajing siam apa Smit. Kadau ke bakilami kemni kalong namar bakan di Surok kadap bagi jaklia bagi jabok kejaban sudah. Ke juga pon nak liang jong Khynnah Skul bagi hikai bat nak Skul hibar kawai ke kentu yaki patba. Markia nak berat pathar yaki jabok kejaban ke plastik. Hasil ter jong di Surok kena berwarna ra yaki jengkhui ke jeng subah. Mai kal air ke pengat habaya nak di Surok.